d'hiver, hein. Ja, a chog d'hiver, ak neket da walch, da brosses am eus da chui. Ja, gwir a leres e mo for d'hiver. Piskwas ket men dal. Mais ne gavant den e bet? Mais pallement. Ah, ne chome ket am am eustra, da glaskanean, e pat terre. Mais paléout! Paléouta! Den e bet. Oh, down at the mine. Loin loose. De quit. En brevan. Loin brein. Auguste. Auguste. Deux hommes. Arrête variler. Redig var l'air piou. Pas variler coco. Brak postet da chad an de war izo. Figure oa men am laket da c'hoari mouchik dal. C'hoari mouchik dal. C'hoari mouchik dal. Biskoaz kemen dal. Bon, red din mont a redig var l'air neuze. Mais de red vodin laket ur chad an de war izreid an tolman. Ken ma chom mont tumenak. Rog a divei a la redin. Ne oa ket e kont a gevier sur. Ya, rog a divei a. A me am eus gradie va rog a divei a. Sur, e vin skarzet kuit bremañ. Deus ba Micher Barner. Ah ya, triste, triste. Ah la 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 la. Ah, kenavo. Sais-tu? Ouais. Là. Ar pez bihan me zo bet skrivet gant Maria Prat, ur vaouez deus lannuon, hag a oa labourerez douar, hag war lec'hi leve, oa kroget da skriva pezioù a da zevel kan aouen ouie. Ni zo kanfartel lanle an aze, amman Hervé Lotrou, Roland, Derrière. Pézonien, An gar Barner Braz, Alain Hamon. Sais-tu? Tout garez der, a place d'Areal.